هي عبارة عن 5 أطفال پێنج كانوا zarok بيلعبوا di baxçeyê de bi gokê dilîstin di dema lîstikê de خلال xuya هذا Emîn de الطابور erdê de كتبوا veşartî الرقم bû. كان Bi lîstina مرقوم بالحروف. futbolê, zarok li من hev خلال kom هذا bûn û الطابور mîn dîtin û مجمعين li أطفال derdora شايفينهم wê kom bûn. متجمعين Xwedê عليه. dizane wan الله bi أعلم lingên xwe إنهم mîn حاطين livand, اللغم هن paşê شوي هون. teqiya Hayder فانفجر birîndar اللغم. bû û birayê انصاب wî حيدر yê أصابه duyem أخوه الثاني qeswara jî قسورة. birîndar bû. إصابته كانت Ku أخف birîna من wî بدار الرقم. siviktir bû, بس lê هدول إصابته Hayder كانت birîna wî بالمعاف di وفي hinava de شظية bû جنب û القلب peçeyek li من kêleka شوي dilê وبس wî bû. نوعا ما خفيف، Angorewşa وكمان wî رب hinekî العالمين giran شفى e, لأنه em ji Xwedê هو hêvî خير dikin, السلامة. înşela في bi xêr û silametî الأطفال derkeve. التانيين كانوا موجودين. Zarokek çav في û destê طفل xwe ji dest من da û zarokekî راحت din ku عينه bo بإيده، nexweşxaneyekê وفي din طفل hatibû تاني دخل على veguhestin. غير مشفى. Ew jî di rûyê كان xwe de بسبب birîndar تلوث. bûbû. كنا رايحين نلعب طابة، شطنا الطابة انفجر اللغم. Em bi gokê dilîstin me li gogê xist û mîn teqiya. Birayê min di çavdêriya hûr de ye أكل إصابة فيها معه û birîna wî di hinave de ye. قدام قلبه. û hevalê min jî birîna wî giran e û ew jî di çavdêriya hûr de ye. حسيت بتوتر كتير وما حدا Tiştî ku mîn teqî ez gelekî êşiyam û kes nehat bi hewara me ve. Tiştî teqînê otomobîlek hat أجا سيارة û em dê guhestin nexweşxaneya zanîngehê. الجامعة.